All Mizoram Village Council Association AMVC HY210 VC10 Khotlang Mason na naan thon na tura 15th Finance Commission in Mizoram ta na RLB grants arwah man zongzong cheng vaibel se zathum som ruk pani chu 15th Finance Commission hun sungin an movek nia soin sarkar ne na lom thuan soi Professor L.Chhakchhuak Minister of State chuan vo in khan Mizo hlakung pui mual thoruk na le ruby jubilee chu khwalian ni in a man pui Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan West Bengal a thil paruka thiama 7th Pay Commission kalpuya thiambok Israel in Lebanon a Hezbollah laka abe pui thak na ati zawrualin Israel sipaite chuan Hezbollah Chief Naim Qasem thuron petu hnai takle afarnu vo in khan an thati an soi Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo kini longai thak chunzomang u Chief Minister Pulal du Oman Aizol Khopuya Shisel na pun maten chaktakin ma ason mek ti asoi Chief Minister hian social media kaltlangin he thu hi asoya Aizol Khopuya Shisel na mun maten chaktakin ma ason ti soin hunre lo te chungin mason na thar an mu belzel ti a Phai lama damdo in chazok pan ngai lova in enkol na an nei belzel tur thu asoyani Pulal du Oman chuan khotlang tha nei turin mi pui chanrual ba ka sarkar tho pui chat apoi mo thu soin chaktaka ma an son zel theinan mitin theitop chwa turin aso mani Professor L.Chhakchhuak Minister of State chuan vo in khan Mizo hlakung pui mual thoruk na le ruby jubilee chu khwalian ni in a man puya hemirwal hian hla phwa thiami pahni le thuziak mi pali choimoina lungphun a hongtel ani he huna hian is tui pui bial tu MLA puram thanmoi chu khwalza om ani Professor L.Chhakchhuak chuan thu soin Mizo hlakung pui mual bot sai ani theina turangai twat na seng tu te fak omati thu soin minazong ti the ani lo thu soya Mizo hlakung pui muala senglu tharmi paruk te chu alom pui thu le za na chibai abuk thu soya mi hlotling te lom puya choimoi tlak te choimoi zel turin kal khomi pui te aso mani khwalian chuan Mizo hlakung pui mual hi mun shanga Mizo omte min phwar khom tu ni se adu thu soya hlakung pui mual chang hian Mizo te har thara zirna ngai sang thar tur le chalai ten tlom ngai na le hoi hom na nun vongnung turin a cha a Mizo hlakung pui mual hi Mizo te hlut ani zela Mizo history zir ani apianga Thailand ani zel theina turin adu sak thu soya lompuina cheng singa hlan nga lani khwalza ompuram thanmoi chuan Mizoram mun shanga tanga pan khom ani hian Mizo hlakung pui mual hlutna alantir thu soya sumle thil hludanga le thei ani lo thu po soin Chanchinthar local le zel tura po a hlutna apun deuh abe se thu soya Mizo te ta na mun poimo tak buat sai tu committee te le khobung khwa te chunga lom thu soya Mizo hlakung pui mual din alo ni dan shang tar langin kumsom lilai alo tlingta chu lom omati thu soibok he hun hi Mizo hlakung pui muala man ni in pusila luya chairman Mizo hlakung pui mual committee chuan akai shwaya Reverend Dr. C. Rosiama Mission Veng Aizol chuan hun ser mangin khobung branch wai mezai polan zaya secretary ten hena changin report ngai thang ni in pilal chandami pachwa video khobung ba ka senglu thar chung te le senglu to chung te atangin thu soi ngai thak ani a ani ba ka hian pu bilal thangliana chairman selection committee le pu hlel ni liana VCP le vice chairman Mizo hlakung pui mual committee ten thuan soibok zana Mizo hlakung pui mual kumsomlina pualin concert buat sai ani bok ani Mizo hlakung pui mual thoruk na hian hlaphwa tu pahni pu shova le pulalma mateba ka thuziak tu pali captain LZ Sailo Pikol kungi Reverend Zairema le pulal ming liana sai oi te senglu ani a mi somli pakhat senglu ani to ani Bung Zung Khoa Mizo Sports Hall of Fame chu Sports Minister Pulang Hinglova Mari na honga istui pui bial tu MLA puram thanmoyan khwalza omni ina tel pui bok Mizo Sports Hall of Fame a hian infiami pasari ke kola late JJL Peklua Esmal Som Tluanga Lerem Siami Mar Lerem Sanga Tizoram Thanga le Jeremy Lerwin nunga telimda ani Sports Minister Tourism Minister Nibok Pulang Hinglova Mar chuan Tourism Department in Champhailam an hoi thu soin Mizo thil hlui zongzong ti thei chu Champhaya aom thu le tuna an hon tak Mizo Sports Hall of Fame chu khwalzin tam tak en luai alani tur thu soya khwalzin lian tak te meeting nei pui theina tur Mizorama ala omlo awangin buat sai turam malak
ani a amunatan champhai thlanani ati na sin kut sangni somni paruk nei le tura po ahlokna tel zinga bungzung khwa chu antel nge arin thu po tourism minister chuan soya na sin kut mang tura kal khwalzin te chu bungzung lama antle phei hum arin thu soin bungzung ba ka helam tlang dung khwa amizo namro hlu omna te hian tlo alho hle don atibok tourism minister pulang hinglova mar chuan ramdang le state danga omngai lo horun puichu mizo ti chau nei china ni atia mani chor chhuana ngai hlutle sha dreng apoi mo thuwa soi nimin khan international seminar on mizo hlakung puimwal tho rukna khobunga nei aman puina a he thu hi soin pulang hinglova mar chuan khobung khwa chu mani enjoy moi thiam takle kho in lungrual an ni thule kho en ton tlak tak an ni thuwa soya mani chor chhuana sha dreng apoi mo thu soin ramdang le state danga omngai lo horun puichu mizo ti chau nei chin ani atibok minister hian mizo hlakung puimwal seminar puala buat sai souvenir zo tuiti le khabu atlang zara khwalza ompulal mon puye punte chuan pupate ale pudam hawate chanchin zia na le khabu atlang zar bok ani Central YME Coordination Committee voiza pangana nimina thukhom chuan inner line permit ILP chu tun aya khawle omjenei zoka kalpuyani theinan sarkara thlenni se ti inan rel Central YME Coordination Committee voiza pangana Central YME President Puarlang heta kai shwai chutkhoma hian ILP khawzoka kalpuyani theinan malak ba ka tuina hum haldan siam ni se antia Mizoram chunga in kalpona kong pui shanga chhiata wanga mi puiten harsatna anto chu azia om theinan Mizoram sarkar in tun aya chakzoka mala tura sarkara thlenni se ti anrelani CCC chukhom hian mizo me chiaten namdang anne zelo nan injirtir nan sale zwala kalpui turin anrela zona thak chipeng shang Mizoram chengte zinga chibil malak na aom to lo nan malak anrel ba ka Mizoram chunga namdang sumdong tamlutuk chu titlem turin malak anrela YMNI phung in kai shwaina le shwai tu te mo phurna rampuma injirtir na hwai hot ba ka mizo in fiam na choisan ani theinan malak anrela ruilo do konga theitop chwa malak zel ni se antibok ani Women and Child Development via Mission Shakti, Safety, Security and Empowerment of Women me chiate ven himna hum himna le choika na program kalpui mek noya ni thum chung or tour annual review meet come training chu vo in khan INPR lian chiari run conference hall ani Nimin Khan Director Women and Child Development Director Pizoram thangi changte hovin district ina officer ten and review meeting come training hine ani to a voin khan Mission Shakti noya thoktu te district zongzong ami tenen annual review meet come training hine le ni in ni som thleng nei ani ang kumkalta ana thodan thlelet na nei ba ka malak zel dan tur soi ho ani a me chia te ven him hum him le choi kan na konga maso na nei turin training hi buat sai ani bok Mission Shakti annual review meet come training hi Pizonun Thari Joint Secretary SWWCD Department in the Honga Pizoram Thangi Changte Director WCD in a Kai Shwayani Hemirwal Hian Poshan Pakwada Nutrition Fortnight April ni kwa atanga ni somni pathum sang ni somni paruk thleng o turchu Pizoram Thangi Changte Director WCD in a Honghala Poshan Pakwada Mantur Soifia na tine ngal ni in Mizoram mai nilo India rampum puya mantura ni thuwa soi hemi atan hian zoram mi puite kan theina zone thewa lo troi oma ma lo lak pui turin Women and Child Development Department swana nge nani Mizoram VC 10 khotlang maso na turata na tho na tur 15 Finance Commission in Mizoram tana RLB grants arwa man zongzong cheng noi sing thum sang ruk zani chu ahun chungin an movek theiti soin Mizoram sarkar chunga anlom takzet anti voina aizol press la pathuthar thedar tu te ankom na a All Mizoram Village Council Association AMVCA President pu FP lai khamachuan he thu hi soin VC 10 khotlang maso na tur achanga 15 Finance Commission in Mizoram RLB grants don tur arwa man sangni somni pakhat atanga sangni somni paruk chu asum fai zongin cheng noi sing thum sang ruk zani ani atia 15 Finance Commission noya RLB grants sum don to berna tur hi 15th FC period hun chunge
kumin March ni somni pariat khan abawa bang omlovin Mizoram chuan adong kim atia abawa bang omlova an hmu theina na Mizoram sarkar malak na chu fak oman ti thu soin sarkarin athune na semzaya rammason na tur achobul ber thingtlang mason na angai poimo le party sang atanga VC te po thleibik omlova an chanvo ang che muwa mason na tur sumrual khai taka mu ani chulom oman ti hle atia heiba ka hian AMVC e president swan kumsang ni som pakhat nuwa village council te lom man ti puntur le VC10 sarkar ho tu te dora aizol an kalchanga an thlen na tur mun VC khwalbuk an nei theinan sarkarin ma an lak mek awangin lom oman ti thuwa soibok Ramchungangor TB natna umbo be pui TB Mukt Bharat Abhiyan Phase 2 Hnuaya TB Zone Chhuak kalpui chu 4th IR Battalion Mamit Luang Polvenga nei ani 100 days campaign Ayushman Arogya Shivir Kalmeka District Borsap Pu Suvigya Estandra Chuan Mamit District Chunga TB umbo ani theinan malak mekani atia handheld x-ray screening chu khol thatak ni in TB zone chhuanan AI tel an mang thei chu thil poimo tak ani thu soin Mamit District mi puite po in ngai poimo turin cha ani TB zone chhuana kalpui me ka hian handheld x-ray khol mangin TB screening mi zanga som pani te hena nei to ni in hengzinga mi zavel te chu TB verin helom ni in an khak test ani hnuwa TB an velo ti finfia ani Voin April ni kwa ni ngani khan aizol DC meeting hall AMC sangni somni paruk general election na general observer ta na ruat Puar Lalchan Hima additional secretary transport department and district council and minority affairs department PI Rinzo Limpui additional secretary GAD Pulal Nunlua additional secretary agriculture and farmers welfare department le PNJ Lazo Thanpui director school education department tele recognized political party INC BJP MNF le ZPMIO tetel puin EVM randomization hine ani EVM randomization program hi engineer L.Chhakchhuak puya district election officer le district municipal election officer Aizol district ni Bokchuan kai Shuayin municipal returning officer MRO le assistant municipal returning officer AMRO tepo kokim takin he program a hianan tela election thiang hlim le langtlang aum theinan polling station tinaman tur EVM te hi computer manga thanswa le semdar randomized chin ani a EVM engineer ten EVM an check vek nuwa AMC sangni somni paruk general election atan man tlak ni pom an thanswa balloting unit zathum somnga pakwale control unit zathum somnga pani te chu first randomization a AMC ward som pakwa aman tura reserve za somni panga tiamin computer manga semdar randomized ani a second randomization a BU le CU in koptur thanswa randomized le ani a tichuan final randomization a word tin ta na EVM thanswa to chu word chunga polling station tin chewa semdar le ani AMC hnuaya hian word som pakwa omin local council somriat pakwa a oma polling station zani somruk pali a mekani AMC sangni somni paruk general election ha hian VVPAT voter verifiable paper audit trail ero man ani don lo kumsangni somni pangale sangni somni paruk chung khan Mizoram Universal Healthcare Scheme max nuaya mi nuai ruk sing ruk sang thum zakwa som thum pali anin ziak luta anjinga mi sing ni za som kwa pariat te chu minol pui man choya in ziak lut contributory beneficiary anni Runmawi News Thudon Danin kumsangni somni panga April tha atanga kumin sangni somni paruk January tha inkar khan max nuaya minol pui contributory beneficiary te thok hom za chu cheng vaibel cheruk nuai somnga pali singa sangkwa zariat somkwa pakwani in anin enkol na senso sarkar in a pek za chu cheng vaibel che somthum pasari nuai somli paruk singli sangkhat zali sompani ani a hemi hun chung vekhian ABPMJAY golden card siam mi nuai nga singkwa sangria za somsari panga omin anin enkol na bil sarkar in a pek za chu cheng vaibel che somruk nuai somsari pakwa sing thum sangkhat zani somthum pakhat ani a sarkar na thong inziak lut za chu mi sing thum sanga za thum somni panga ni in anhlo atanga contribution tling khom za chu cheng vaibel che som paruk nuai somsari pasari singa sangria zani ani a anin enkol na bil sarkar din a pek za chu cheng vaibel che somli pathum nuai somriat pakhat singruk zakwa somnga pasari ani a
pensioner in ziak lut mi sing khat zani somthum paruk omin an tho khom za chu cheng vaibel chheriat nuai somnga pakhat singa sangkhat le somni in anin enkol na sen so bil za chu cheng vaibel che somni pakwa nuai somli pakwa sing kwa sang sari za sari som pasari ani MNF Senior Vice President Dr. Vanlalmawii ZPM Sorkarin ale thokaration bu faiman ati san hi AMC area a po tuar tu chung ko antama tui bill electric bill le chhia chi shang ale thokte munchen khata ale thum ledli laya anti san chu mi puin kan tuar hle ati Zotlang le Chuampuya AMC in Thlan campaign office bo ina ahon na he thu hi MNF Senior Vice President Swana Soya Chief Minister le Minister le MLA ten antong kam thiam le an soimam thiam wang ringotin mipui chhia pek atlem pha lo ti in atwar tu le shechiang tu chu mipui an ni atibok Dr. Vanlalmawii na chuan Mizoram a chuan AMC area chu politics nga event lo po a kho sa theite chen tamna nia soin bufai ele bar tui electric gas le konga thata e bar kan nyang nar chuan sarkar tha kan ngai maya mipui kan lungoi mai thina ti a henga te hian ZPM sarkar a hlo cham 5 vek nia soin ZPM chu aizo khopui an kol tlak an ni lo ni in a soi ZPM sarkar a changchia in sumleng wak atlem nia soin Dr. Vanlalmawii na chuan mi mal le chung ko sumlak lu atlema chu chuan dor te le dor lian bazar le sumdong zongzong a ngonga rampuma poisa alowang ta ema he hian kanshon mek sarkar thadlo zia apholang ani ati MNF Senior Vice President Swan Ramkhat ho tu pa Chief Minister Berin Thudik lo asoi fo chuan mizo te hin hamdang indot soi mang nama min chwa mayang ti ka hlau thong ati a kan Chief Minister hian Assembly House chung le po na po Thudik chau soi chin to se ka du khop mai ti in neutral le mi chin chang shia ten tuna po hian an hunep to khop mai ati bok Dr. Vanlalmawii na chuan Chief Minister din Abial Tenzola State Capital Son Rodna Central Sorkara ziakina thelut nia soin asum dil po ahmu a ZPM MLA chuan vor pakhat po in aizola engthil tharma omto lo se adu thu Assembly House a soiboka aizol mi pu hian engtin nga yangmo atibok ani Mizo hlakung puimual thorukna nin hi na chu vo in hian khobunga man chu zomani dona hlakung puimuala mizo thuziak mi pali le hlaphwa thia mi pani choimoina lunghona ni ang Champhai district chung khobung khwa a hlakung puimual hi kumsangka zakwa somriat parukhan mizo hlaphwa thiam pate ale dam hawate sha drengna lungphun abultran ni in kumsom danjela thule hlalama tholok boral to zinga thlan chwa bik te chu ani bikima anthini atanga kumnga tlingchin te senglu thinan ni tuna hian hlakung puimuala hian thuziak mi som pangale hlaphwa thia mi somni pakhat sha drengna lungphun ani to a kumin April ni riat le ni kwa khian mizo zinga thuziak mi pali Captain LZ Silo Reverend Zairema kol kungi le lalming lian sai oi baka hlaphwa thiam pani showa le lalma mate chu hlakung puimuala hian senglu an ni don hlakung puimual hi puitling tan lu mancheng somni ani a kumkalta sangni somni panga chung khan hlakung puimual hian tlo tu mi sangruk zakwa som panga nein anjinga mi som pakhathiram dangmi foreigner ani a India ram state dangmi som paruk anombok Champhai police chuan min tlai darli le achan ve khan chungte dai kong sira chulal buat saya kumsom ni pakhatlang sam khwania in soi churing helin thuan zot fia a thutna bul hnai nim kara heroin a thu ruk thu a soi chu en fia in heroin hongli an muchwaka an suizuina achangin herui hlo tolna a in hnam hnoya pu midang pani lomna sanga kumsomli kho hai le lalrin thangi kumsom thum panga tlang sam khwania in soi te an man bel le ani Champhai police hian tho tran jingdar sari khan Chalboya junction khan kon check gate paltlang tur Mexico pakhat an endigna atangin heroin honga an mana anei tu pu lalpek chuama kumsom thum selling khwania in soichuman ngalin heng rui hlo nei tu pu te hi Champhai police station a NDNPS act mangin tu boy an siam sak ani Longtlai district board sa pudoni lalwat sanga ni min khan longtlai khopui chunga damdoi in tlo in an mamo shanga enfia pudoni lalwat sanga chuan district hospital longtlaya tlo na a thoktu ten damlo an enkol na konga an na tho fakin thanhem ngai taka thokzel turina fuya district hospital chumi chan haizok ten an pan na sa ti soin civil hospital
tan motor pek an ni tur thua soya max 2.0 b ka warzo ka injirtir na kalpuya tul thua soibok DC hian Lairam Christian Medical Center and Hospital Potlo in Nursing School an din tur chulom omati thua soya chimbial mai ba ka mundang atanga zirdu tan atangkai don ti soyin an mamo an lo thlen ang te bo zui atum thua soy ani LPG le POL report ilongai thak chen zo mang u niminjing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkha zaruk somsari pali in wiring te supply check gate apaltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter za somruk pathum Mizoram chunga phurlu ani bok khochi ni lo clear hawang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data achinchia danin ruwa millimeter som point pahni atla a temperature alumlai berin degree Celsius somni pathumani a avolai berin degree Celsius som pariatani konon lamchu anon lo lai berin za somriatani a anon lai berin za somkwa pali ani voiningani hian aizol champhai serchip lunglei longtlai siaha saitwa le khozol district muntlem te a ruwa chegle thlina vaklo tho theina a om naktuk zirtop ni khian aizol champhai lunglei le longtlai district muntlem te a ruwa chegle thlina vaklo tho theina a om bok Mizoram pon lam chanchin ni lo ngai thak chun zomang u Prime Minister Narendra Modi chuan vo in Khan West Bengal a thil paruka tiama 7th Pay Commission kalpuya tiamboka chuti rwalin in rin tok na boruak thasiama tiambok hei hian dan mangaro relna rinna asiam thale donani Trinamool Congress Sarkar hnuaia eirukna scam le mesakai hnoya thil swalti chungchanga malakna atiamboka Prime Minister chuan state chunga BJP Sarkar dinani hnuwa TMC mile sa tu maindan an pumpel theidon lo ti soyin ramdan puin ati chian Ralt lanten hena digna sanvo pe ka tiambok West Bengal tana guarantee paruk apek te chu BJP Sarkar chuan he hlauna borua khirin na ina thlakang dan mangaro rel na rin tla ki na siam thale ang BJP Sarkar hnuaia chuan Sarkar in rel bol na chu arong bol na mi pui ma a rin tlak le langtlang ani ang scam zongzong eiruk na zongzong kan fanu te chunga diklo na thengle pong swal tok te chungchang file te chu hon ani le ang dan chuan mi zongzong chu achang le don ani Ralt lan te chu constitution in apek theina tur dikna le chanvo zongzong pe kan ni dona ma se dan lowaram rika na lo lu te chu India rama omreng phalsak ani don lo BJP Sarkar din ani irwal hian 7th Pay Commission chu kan kalpui don ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan Prime Minister le Chief Minister paniten state mason na konga an tho ho na a state log na aom thuwa soibok West Bengal the ball engine Sarkar chuan West Bengal state chu sanga le tuifin riat thila in rin tok na ane theina na thokdon ti soibok West Bengal members an hi somkwa pali omna assembly atana vote thak hi April ni somni pathum le April ni somni pakwa a face ni ane ani dona May nili a vote siara ni ang state chunga assembly in than nung ber kumsang ni somni pakhata face riat aneya khan Trinamool Congress chuan seat zan hi som pathum mu in ne na ro pui takan sanga BJP nen in elna na satak aneya seat somsari pasari an la a Congress le left front te chuan seat an mulo ani Tamil Nadu Chief Minister le DMK Shwai tu MK Stalin chuan Central Rail Line Narendra Modi Sarkar chu abe chunzom zela constituency siam feltura ruwa man chungchanga zona siama he hian Lok Sabha constituency te chu mishing punna in thak danglam na ne na in miltura siam thar a huamani Stalin chuan social media post cha Prime Minister Narendra Modi an hnuaia NDA Sarkar chuan parliament lungphum taktak chu systematic takina ti chhia ani in hnial na le ngun taka ngai tuana Sena mun nung tak ni tur chu ti dan phung pa ngai le omzenei lawa achwa a he hi member ten an mi puite ta na thu soyemo an IO tur emo ahun an nei theilo na tur do sana ni ti in Stalin chuan social media post a constituency siam rem lo thleng tur chu zo na siam Stalin na thu soi hero re lai BJP in April ni som paruk le ni som pariat in kara ni thum chung parliament session nei tura rod na siam makar khata ani Stalin chuan engwangin nge state panga in thanpui nei lai takhian parliament special session ko ani theinan engthil man mo thak nge omti azota tin DMK Shwai tu chuan constituency siam rem tura alangtlang le kimchang taka tarlan tur ani thuwa soiboka
chiarpui nei ani ma atanga sangkha zakwa somsari pakhat figura ain nga don emti le sangni somni pakhat sensa sa ain nga don emti zona siambok Bangladesh Foreign Minister Khairul Rahman Swan New Delhi S Jaishankar mua inlai china ti chak visa ti zia omle energy lama thodun na chungchang a soi Dhaka chuan Sheikh Hasina chu anramathon ho turangen na siam thar le a inbiak na diplomatic le ramchen omtene na inlai china chungchang poimo taktak te atar lang Bangladesh February ni so pani a parliament in thanpui ne ya an party BNP in hena ro puitak an san nuwa Prime Minister Hluile Thito Khaleda Zia Fapa Tariq Rahman chu Bangladesh Prime Minister ani a Oga sangni somni paliya anram helna le interim leader Mohammed Yunasan India dodalna alantir nuwa India le Bangladesh in lai china chu achle a he meeting hi BNP in thune ina achan nuwa rampani te inzomna sang berani Nikum Khan BNP chuan India anin kar chungchanga a in siam rem le a Prime Minister Narendra Modi chuan khati laya damlo Khaleda Zia ne na dam thathwai tura du sakna thucha athonani thaenge mazat nuwa Jaishankar hian Tariq Rahmananu Zia vuina Dhaka a akala tuna Bangladesh Prime Minister ni meg ne nanin mubok New Delhi in Sorkar malam hun ne na inzomna thatak siam adu thucha athonani anuwa Lok Sabha Speaker Om Birla le Foreign Secretary Vikram Misri te chu Dhaka a Tariq Rahmanarin omna thutia mangturin anzin ani Bangladesh chuan an Foreign Minister Khalilur Rahman le S Jaishankar te in mukhom zo a Bangladesh Prime Minister Hlui Sheikh Hasina a anrama thon ho chungchang a soi chwa thuwa soi Prime Minister Tariq Rahman BNP Sarkar in foreign policy akalpui dan chu Bangladesh first principle angina in ngata in rin tok na in za ton na le in mangai na atanga siam ani thuwa soi bok Israel chuan Lebanon a be puya thak na sale a Hezbollah ho tu pa puitu nai takathi a US le Iran in ka hai chungchanga boina achhuak mek ani Israel in Lebanon chu he in remna hian atel lo lain Iran ro chuan apom lo thung Trump chuan azwal zel tur thu avau khana helai biala hian boruak asan chho zel wangin teran chu pressure ala pe chunzom zelani Israel in Lebanon a Hezbollah laka abe puithak na ati zawrwalin Israel sipai te chuan Hezbollah chief Naim Qassem Thuron petu nai takle afarnu vo in khan an thati an soi Indona ti top an rem ti lain Israel in rem na hian atel lo ni in a soya Iran po in adanglam na asoy awangin Lebanon chu boina lian berani ta ani US po in hemi chungchanga hian Israel lama hoya Party pani inkara in sha thiam lo na chuan chana om thuwa soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a chan le na masabera in ka hai thuthlung hi athlopa ma se Lebanon chuan in rem na hian tel lo ti asoi TV kaltlanga thu soina a Netanyahu chuan in ka hai ti top chu mel lungani thuwa soya Israel sipai te chuan rin hel na an neya atul chuan engtiklai po in indona chunzom le turin anin pe reng ti avau khan Israel sipai te hian Lebanon rampuma minute som chung lekin target zachuang an ka pani Israel chuan Indona hi chunzom zelani tur thuwa soya Southern Lebanon bulangmun shangshanga vo in khan mun himlama in son chhuak turin alert ati chhuak Iran le US in inka hai an puan atanga ni khata US President Donald Trump chuan vo khana danga siam le a heti la hian inka ha hi chunzom zelani tur thu le Strait of Hormuz hon ani arin thuwa soibok Truth Social aposta Trump chuan US in dolong thona ral thuam le sipai zongjong te chu in rem siam na hian atop athlen ma chuan Iran ram chung le a chevela an omrek don ti asoi Trumpan atagram khovel taktak angai poimo dan soin Iran US le Israel in kara in ka hai danglam na le in thauna atanga lo chhuak ani ati vo in khan Trump post hian Tehran chu vo khan a pe boka Israel in Lebanon abe nuwa Strait of Hormuz chu an khar le tani in asoi engthil wang po in ani lo ani chuan hei ba khirin tur om lo ani lo chuan shooting starts lian zok le thazok le mi tu po in an mu ngai lo aya chak zok an kap chhuak thei ti asoi khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e